ukuthi siyaphi indaba lenhle umshumayeli wevangeli lihle ngoba ushumayeli ivangeli lokuthula endaweni yaseMbumbulu indaba lenhle isithatha kancane somthambo isithatha kancane somakhutha isithatha kancane soduze kamnengwa indaba sayizwa ngokobusizwe kwaMakhanya wathi indaba ezitha ikhuze lento yakangqinya nakho sekuzoze kuphela abantu wayikhuza wena babysitter wayikhuza waze wakhala induna ukobusizwe kwaMakhanya wakhala umphathi station waseMbumbulu wathi siyabonga wena weqhawe bekungeke kusenzeka lutho uma sekhulume wena umlomo ongathethi imango inkosi lenenhle umhlangano abawuhlanganisele enkantolo yakasibona khona zaphuma ithele ezinhle indaba ikhulunywe yizo zonke izizwe ukuthi abakaMakhanya sebengangena esibayeni sasembo abasembo sebengangena esibayeni saMakhanya indaba lenhle evunywe induna usiphundu kwabakangcombo yavunywa induna usifuke wabakamkhize wathi sihole wena weqhawe sihole wena weqhawe ngisho lenduna uStephen iwela amathongo yayivuma indaba yetholeka kabhekisizwe indaba lenhle ekhulunywe kuzo zonke izizwe ibinda bayede itholeka amasimu entsheyedlula iMbumbulu yonke bonke bajabulela besho ngasilinye bethi sihole mbuni sesozwa ngawe ukuthi siyaphi indaba lenhle eyafakazwa induna umbongeni kwaBakaMakhanya yafakazwa induna uStephen kwaBakaMakhanya indaba enhle ekhulunywe kuzo zonke izizwe ibinda bayede isithatha kancane somakhutha isithatha kancane somthambo isithatha kancane soduze kamnengwa inkosi ledida abasendlini kwabo inkosi edida imbala namanje abakaMakhanya basadidekile ukuthi le nkosi ingazihola kanjani kwathiwa ngeke uzisole izulu eladuma kabi ngoba laduma emva kwesikhathi eside lashaya umbani ubhekisa kuyibamba wasithatha isihlalo sobukhosi ibinda baye